Žvakučiai ant dovanotą tortą užpūš. Jau į gerbiamą Simūną Gintauto Bubravičius prabangaus namo menį Rusy. Įdomi leis mane ar ne? Elektronika. Eina paskui manis. Labas vakaras, gerbiamas Seimo narys. Labai malonu pas jumis atsėti ir galvą į grindžiais daužyti. Man labai didžiulė garbė pas jumis racijos jūsų prabangoj menį. Aš turiu jums biškai klausimų keletas. Jeigu turėsite man laiko skirti, aš jums užduosiu, jūs atsakysite. Prašau, Zbignevai, sėskis. Spasiba. Čia man galiu pavalgyti biškai. Kokia ilga dešra, turbūt pusę metro, ne? Jau. Nematavau, bet turėtų būti. Jūs turbūt labai daug uždirbate, nes prilovė prieina, čia tokias ilgas dešras valgyti. Seimo nariai šiandien gali daug kas suleisti. Aš jums, jeigu galima, biškai irgi pakliaulinsiu šitas voblos krėlį. Labai skaniai. Gerbiamas Gintautas, vat pirmas klausimas. Jūs pagarsėjęs keliauninkas. A kokį šalį iš jūsų aplankytų labiausiai jums patinka? Nu, galiu vienareikšmiškai atsakyti, Nepalas. Neturtinga šalis, viena neturtingiausių, bet visi žmonės šypsosi, patenkinti ir laimingi. Tikra priešingybė čia mums Lietuvoje. Šypsosi kaip vaikučiai dėl to, kad nesinervuoja, kaip karvis irgi nieko nesupranta į gerai. Gerbiamas Gintautas, sakykite, kaip man tapti Seimo nariu? Patarimas būtų paprastas. Siūlau balotiruotis tose apygardose, kur rinko arba Šustauską, arba Veselką. Ten žmonės linksmi, humorą supranta, tai rim turėtų pavykti. Kaip mano minėtas karvės, kur nesijaudina ir šypsosi. Sakykite, gerbiamas Gintautas, skanaus jums. Kas nemaloniausias Seimo darbe? Kas labiausiai vargina, zlobą užvarant jų? Nemaloniausia tai iki tol buvai žmogus, kai žmogus savo galvą galėjai gyventi, o dabar, nepristalo sakyti, pirsteli ir jau kvapų mėginėlius visą žiniasklaidą nagrinėja. Šiek tiek vargina. Sakykite, čia gerbiamas Gintautas. O jums toks klausimas, koks Lietuvos ar užsienio politikas jums labiausiai prie širdies? A koks didžiausias klaunas? Labiausiai man prie širdies Brazauskas. Keistas fenomenas. Kiek ko be padarytų, nelimpa prie jo niekas kaip nuo žąsies vanduo. O iš tų klounų, tai neįvardinčiau galbūt kaip klounų iš sudėtingesnio žanro humoro. Pavyzdžiui, Veselka. Turinys beveik viskas nesąmonės. Forma beveik kaip tikra. Gerai valdė savo žanrą, net pavyzdžių. Teisingai. A koks jums įdomiausias ir smagiausias Lietuvos gyvenimo įvykis atrodo jūsų galva po kovo 11 įvyko? Po kovo 11 man įdomiausias įvykis yra kovo 12. Visi atsibudo džiaugsmingai nusiteikę ir net nežinojo, koks žestokas dalykas yra kapitalizmas. Vot, skaniai valgosi, matau, net man ir seilės čiška. A vot visokios vyriuškų čia pas jumis iš kelionės visokius matyt prisipirkosi trofėjų iš visokių negriukščių už $1. Ne? Iš čia, kur yra, tai teisingai pirkti visi. Bet va tie pišinėliai, kur su meškom, tai čia vaizdai iš Kamčiatkos, iš vienos mano kelionių 92 metais. A šitą pušką už nugaros jums? Šitą pušką čia senelio trofėjus. Ponia. Skaniai valgosi, vai skaniai valgosi. Ačiū jums už nuoširdžius išsamius prabangius atsakymus. Šią buvo Gintas Bubravičius, Seimo narys, liberalas, buvęs radio centro vadovas. Šitą voblą cikl kiti valgo, iš kitos televizijos. Aš einu 12 cm nuo Seimūno stalo dešros pahavalinčių nuo haliavai. A po to ponas Bubravičius leido man damušti dešrą subėtkus. Žinok, skanu buvo, nepatikėsi. Prisivalgiu, po to pilvas gurgėjo. Va šitai, paklausyk. Dar klausyk. Karbonadas, pienas, aldus ir bulvės fri. Teisingai, и viskas sudona, kad sučiau būtų. В общем, neblogai tam ponui Bubravičiui gyvenasi valdovų rūmuose. Geriau negu gerbiamam Gavrošui Dramblio žalūtkai prie Basilijos rūmusų. Sekasigi. Aš irgi norėčiau gyventi istoriniam paminkle. Užsimanė kiaulį bananų vidury žiemos. Žinai, kaip brangučiai. Tada tu ant savo kvartirkos durkų prigabink lincelį istorinį, pasakyk kaiminkams, kad tu esi Varvara Radvilovič ir tada net gerbiamas pats Algirdas Mykolas Brazovskis išpavydant tave bambą užsigrauš. Ir dar japoška fumitka čiais su japoniška kamera tave nufilmosi. Iš kur šitą suknelį pas tave? Buvau pas dizainerį. Kokį tokį dizainerį dabar? Gražvydą. Jis to padovanojo šitą suknelį? Ne, Zbignevai, ašgi dabar užsidirbu tavo televizijoje pinigų. Gerai. Fumita laiškas. Mieli tėveliai, sakoma, kad mūsų japonų labai daug ir kad visi turistai.
Žinokit, Lietuvoje dar daugiau. Ir apie kiekvieną ant sienos parašyta, tarp kitko, čia rusas. Vilnius namų sienos, tarsi knyga apie lietuvius. Štai čia, mano mylimasis kompozitorius. Labą dieną, maestro, kaip jums sekasi. O kas čia toks? Šito nepažįstu. Nu, eimi toliau. O sveikas, Valentina, geros dienos tau. Šitoj vietoj gyvena ponas 50 litų ir jo kaimynas Antanas. Kai kurie lietuviai sako, vardus ant sienos užrašo kažkokiais hieroglifais. Pala. Čia dar sudėtingiau negu kinų rašliava. Gal čia japoniškai? Ne, čia yra Šiaurės Korėjos kalba. Na, Stendarį mes visi gerai pažįstam. Jis parašė knygą Geltona, žalia, raudona. Man atrodo. Labai įdomi pavardė. Reikia susipažinti. Закройте форточку. Nu, atsiprašau. Lietuviai Vilnius namų sienos naudoja vidiniam susirašinėjimui. Tai tarsi kaip interneto pokalbių svetainė. Štai, leiskite rūkyti. Stop sunkus narkotikai. Stop kairys. Pala. Prie ko čia Jurgis? Teisingai. Palaukit. Štai ko man tikrai reikia. Va, tai čia matyti yra Viagros taškas. Taškas tai tokia, žinokit, vieta, kur sena močiutė savo bute prekiauja Viagrą. Labai raiku, nes pas mane tik porą tablečių liko. Kur čia įeiti? Ačiū. Mieli tėveliai, mums japonams tikrai yra ko pasimokyti iš lietuvių. Jie viską užrašo ant sienų, štaip kurdami informacinę visuomenę. Aš čia gyvenu jau 10 metų, todėl šio bei to irgi jo išmoko. Štai, yra žmogus, turi būti ir užrašas. Tas mūsų Fumita, Lietuvoj, nuo Cepelynų, gerai įmyta. Jūs, Zbignevai, iš visko galite sukurpti eilėraštį. Nu. Tai išsirašysiu. Aš kaip Fumita įmyta, kaip Kostas Kubilinskas. Nedaužykit manęs per nugarą. Kaip duosiu. Atleiskit, žiūrovas, minutėlę. Reklama. Pasididžiavimas. Learn that languages and I refused to learn them. But the bad news was not that bad that you promised to be. Well, let's make the Estonians and Latvians to learn the Lithuanian language. That's a good point. Ok, dabar kalbėsim lietuviškai. Nes Daug geriau. Pavargau biškai nuo anglų kalbos. Kaip aš pavargau, a? Молодец. Sakykit, čia gerbiamas Petras. Sakoma, kad Lietuva turi pasiekti Europos standartus kokius tai. A kas yra вообще tas Europos Sąjūzo standartas? Nu, panas Zbignevai, įsivaizduokite kokį nors daiktą, kuris yra priimtinas ir suprantamas ir mėgiamas taip pat vienodai, sakykime, Švedijoje, Portugalijoje, Italijoje. Mūsų laidos standartas. Na va. Aš norėčiau jums įteikti tortą su žvakučiam, kurias jūs užpūsite tik tai tada, kai prigalvosite kokį tai nors. Gerai? Jolka tortas. Pirmin. Valio! Ačiū jums labai, šitas tortas priklauso jums. Čia buvo Petras Auštrevičius, vyriausias Lietuvos Euroderybininkas. Ačiū. Malonus. Dėmesio breaking news. Visi dabar žiūri į mane, aš turiu truškinantį pranešimą. Mes nutraukėme savo transliacijas dėl to, kad į studiją atvažiavo dar nemontuota karštą medžiagą. Interviu, pokalbis ir pribūtkus su Rusijos estrados žvaigždė Kristina Pugačevaitė ir Bakaitė. Ой, Господи, кто бы знал, как я устала от этого всего. Эти журналисты, они, во-первых, все врут, все время что-то придумывают. Они мне, боже мой, ну кто это опять? Господи, неужели еще один урод? Да, войдите! Блин, ну я так и знала. Gerbiamas žiūrovas, randamės pas Kristiną Pugačevaitę ir Bakaitę viešbučio numerį. Ir dabar aš jai paruošiau keletas klausimų, aš žurnalistas. Добрый день. Ой, Господи, да.
ну что, явился, да, еще один? Добрый день, Да. уважаемая Кристина. Здрасте. Меня зовут Збигнев. Ага. Збигнев – это дурацкое имя, которое очень популярное в здешних местах, если вы слышали. Ну, не только имя у вас дурацкое, я смотрю. Ну и внешность, наверное, тоже дурацкая. Вы это, наверное, хотели подметить. Ну да, Ну уж догадались. Мой намек поняли. В общем, я не такой уж и полный идиот. Ну, я люблю таких, да. Хорошо, уважаемая Кристина, вот такой банальный, дурацкий вопрос. А как вам удавшийся концерт? Мне понравилось. Не знаю, как зрителям, но мне на самом деле понравилось. Я люблю петь, танцевать, выступать, особенно на родине. Вот. К сожалению, я не смогла полностью изъясняться на родном языке. Но в следующий приезд, я надеюсь, что буду уже нормально. Бухтеть. Геры, да. Гяри-виры, гиры-гири, гяра-гира, гяри. Буду Гера-мергичка. Гяра-мергечка. Ага, хорошо. Уважаемая Кристина, а в каком городе вы лучше всего себя чувствуете? Я думаю, что в Москве. В Москве. Я там живу, там мои дети. С детьми я всегда хорошо себя чувствую. Но если я приеду сюда отдыхать с детьми летом, то я думаю, что я тоже буду себя хорошо чувствовать. А сейчас вот такой нескромный вопросик. В общем, ну уж извините, что задам. А вы богаты или нет? Я богата настолько, чтобы не чувствовать себя униженной, так скажем. Мне хватает на жизнь, на хлеб с маслом и на бокал шампанского. Это самое главное. Я подметила, вчера вы были около спорта Румасов, были в длинной-длинной белой машине, лимузинчике. Ваша, наверное? Это у нас наследственное, да. Я У мамы подметил. тоже такая же длинная, у меня. Причем специально по туру здесь, в туре в Литве, Латвии, вот у меня специально такой лимузин, да. Вот, раз уж заговорили про вашу матушку, хотел бы спросить, какая песня Аллы Борисовны вам больше всего по душе? Ну, на самом деле, я ее исполняю, «Ты на свете есть». Это ее песня, и это была моя идея, чтобы спеть ее, эту песню, она мне больше всего нравится. А за кого вы, собственно, себя принимаете? За литвинку или за русскую? Я литорус. Литорус. Литорус или Иерусалит. русалит, да, вот. Мне очень нравится быть полукровкой, именно, как сказала опять-таки мама когда-то, что я плод русско-литовской дружбы и любви. Вот с этим символом, с этим девизом я иду по жизни. Я ровно половину литовку, ровно половину русская. А я местный поляк. Да? Да. Очень приятно. Ну, наполовину литовец тоже, наполовину белорус. Значит, мы полукровки. Как да, вам все. мой акцент? Это белорусский, местный. Да, ну, порадок. Порадок, конечно, Ничего, порадочек. порадок, да. Скажите, вы католичка или православная? Я католичка. Католичка. А какой ваше крикшту вардес? Имя? Да. Я думаю, что Кристина, так оно и есть. Меня крестили здесь, в Это, в Литве. общем-то, святое имя. Да. Так что я знаю. незачем вы Я подмену святая искать. женщина, да. Вы, простите, вы уже разбухтелись здесь. Размашиваюсь. Скажите, Я пожалуйста, говорить много очень напрямик люблю. я вас прошу, вы пьете на концертах или после, или нет? На концертах не пью. А после? Там После в баньку с хеброй? Баньку, да, если я замерзла, в общем-то, могу пойти, но пиво я не пью, вот. Но, тем не менее, от вина хорошего я не откажусь после концерта. Ну, а сейчас вопрос. Какой ваш, кроме того белого вчерашнего, любимый автомобиль? Мерседес, на котором я сейчас поеду в Каунас. Какой это Мерседес? Мерседес, как у нас, 500-й, да? Вот. Но у 500-й меня, на самом деле, Мерседес. такой же в Москве. То есть подгадали организаторы, именно такого же цвета, серебряный, и точно такой же. Так что я чувствую себя просто, не то что на родине, а просто дома. Вы знаете, я вам скажу сразу вот прямо. Я думал, что приду сюда к вам в гостиницу и увижу аррогантную такую звезду, которая будет на меня плевать. А я увидел такую хрупкую, добрую женщину. Я вам хочу подарить вот колечко. Пожалуйста. Вы что, меня это под венец? Нет, под венец. Это просто от чистой души. Как вам мои волосы? Вам нравятся мои волосы? Вы знаете, я бы с удовольствием... большое мне. Если не нравится, можете... Его на ногу можно. На ногу большой можно. палец, А как вам мои волосы? Или на нос. Ваши волосы, ничего, вот я как бы все время думаю, мне хочется изменить как-то свой имидж, вот, но у меня прямые волосы, ничего с ними не могу сделать. И мне очень как бы нравятся такие вот Это самые вьющиеся, настоящие да? волосы в мире. Да? Да, самые Ну, настоящие. можно я их примерю? Теперь я. Как вы там называетесь? Збигнев. Вот. Дорогие мои соотечественники, теперь я Збигнев.
Будем знакомы. Вот мне еще усов не хватает. Вот микрофон. Колечко у меня уже есть от него. Так что, ну что? Что, мы поговорим с вами, что ли, пошутим, дурацкие вопросы? Все, я всех целую, до новых встреч. Пока.